ba diragatsi ba ikuela go thusiwa ka maano le ditsela ke tse ka tsone ba ka kgonang go ithekisa kwa ntle ga lefatshe leno. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa borre sa Police 6 se e le bone bommampudi ba ligi ya Botswana Volleyball Federation. Tla ke ba ke go dumedisa gape motho wa gaetshong ka mogele nna ke one ra banthe ka la katšhane ke la sentle moeng ra nna dikgantse ka puo ya diatla mme Edwin Mashiakgo mo tlatla go le re tsetsa metshameko a re tsena ka tlhamalalo mo go tsone. Mogolwane wa lekala la National Gender Commission Njeraminda Mbewe Boate a re puso e tshwanetse go tlhoba seemo sa tshoganetso go lwantsha kgokgontsho ya bong. O boletse ha seo se tla tlama puso go tla ka mananeo le maano a tla lebaganang le go emisa kgokgontsho go ema nokeng le go sireletsa bao ba ba amilweng ke dikgang tseo tsa kgokgontsho. Mbewe Boate o buile se o ne a bua kwa thutopuisanong kwa Yunibesiting ya Botswana tse e neng e tshegeditswe ke mokgatlho wa Federation of African Law Students ka maikaelelo a go ruta bana ba sekolo ka borai ja kgokgontsho le ga mmogo le go ithibela. A rutle ke o lebogela ra dipotsane. Maitama a mokgatlho wa African Federation of Law Students o bopilweng ke bana ba dithuto tsa molao go tswa mo dikolong tse di kgolwane mo Botswana ke go ba ithuti sebaka sa go gola mo dithutong tsa bone ka go tshegetsa dithuto puisano ka dikgang tse di harologanyeng tse di amang setšhaba. Mo letsatsing le mokgatlho o ne o biditse bommantswitswidi ba molao le baemedi go tswa kwa makalaneng a itshireletso o buisana le go taka ditharabololo tse di ka thusang go emisa kgokgontsho ya bong. Ne re kopa gore go nne le di-court specialized courts re lemogile gore di-case tse dintsintsi di tsaya lobaka tsa GBV gape le ga lekgotla so re kopa gore go nne le di-specialized court go hiriwe other judges go nne le tsone di-GBV court tse e leng gore di tla nna sensitive to the victim and di kgone go addressa dikgang tsa GBV faster. Motsadi mongwe le mongwe kgotsa motho mongwe le mongwe o tlamiwa ke the Children's Act gore ha bona ngwana e le gore ngwana o dirisiwa botlhaswa kgotsa ngwana a sa tlhokomelesege or any other thing that pertains to the abuse of a child. If motho yo a sa report, the Children's Act on section 43 e ira gore motho mongwe le mongwe a lebisiwe molato yo e leng gore ga a report dikgang tsa go nnana mme a di itemogetse. Bona gore tota sente ke eng se e leng gore se dira gore re be re nna le di-case tse e leng gore di dintsi tse di pertaining GBV, gender based violence re leke gore re bone re tswe ko moding re kgone gore re tlhotlhomise dikgang tse. Bontsi ja dibui ba kopile puso go patalatsa maina a batho ba ba dirisitseng ba bangwe bothaswa mo go tsa thakanelo dikobo ba supa a seo se ka hokotsa dipalo tsa kgokgontsho ya bong ka batho ba ka ikgapha mo go simololeng botsalano le ba kgokgontsho. If you are on the list here at the register, you'll be prohibited from employment. These are the legal consequences. Ha leina la gago le thagela mo maineng a batho ba ba tholetswe molato wa go dirisa batho bothaswa mo go tsa thakanelo dikobo ga o le telele go bereka gope mongwe le mongwe o na le teta ya go leba maina ao kwa mookameding wa Botswana Police Service. And it's open for public inspection in terms of the Sexual Offences Registry Act. So I think courts are not giving stricter sentences when it comes to people who commit these heinous crimes of gender-based violence. Example of a case that was presided over by the current Justice of Appeal, Leburu J, in which there was an incident where a man had attempted to kill his wife, but makgotla ditsheko ga gamaletse ba dira molato molao jaaka re sologetse sekai ke kganya re yona ba ta go bola mosadi wa gagwe mme a hela boleile monna wa mosadi go goleditswe molato a sena gore o na belela ha mosadi a moloa. Circumstance to say that I felt like I was being bewitched by my wife, hence why I attempted to kill her. And in this, the court then reduced the sentence. Membe wa Boati ga koletsa bana ba dikolo tse di kgolwane go itsise ba eteledipele ba dikolo ga ba kgokgontshiwa a ba gwetha gape go tswela ba ithuta mo maranyane le mo dithuto puisanong di tshwana le e ka kgokgontsho ya bong. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television ga borone. Lephata la ditlhaeletsano le ditlhamo le setse le simololise go fetola ditirelo tsa puso go disa kwa maranyaneng e le tsela ya go leka go tokagatsa ditirelo le go bona gore puso e ka kgona go dira letseno go sena makgwere ape. Motsotona mo lephateng le la ditlhaeletsano le ditlhamo Sean Tlaile o supile fa se se tsamaelana le se se dirwang ke mahatshe a setseng a gatetse pele mo tirisong ya maranyane. A rutlwa Gabriel Mereki ka dintlha. E re ka jaana lefatshe leno le mo mosepeleng wa go fitlhelela tiriso e tseneletseng ya maranyane le gone go rotloetsa seabo go a dirisa lephata la ditheeletsanyo le dithamo le semotse go fetola ditirelo tsa puso go di tsenya mo maranyaneng.
se e le go fa setšhaba sebaka sa go bona ditirelo le thuso ka bonako ebile go babalesegile. Ditirelo tsotlhe tse puso e tshwaraganang le batswana ka tsone, diofisi tsotlhe tsa puso simolotse mosepele wa go di rutlumolola ra di tsenya mo maranyaneng gore Motswana a mo Serowe a ko Tonota a ko Mabule go bo go sa tlhokege gore o emelele o tse loeto o ye ha di ofising jaanong le phata le bagaetso le malala a laotse go tlhomamisa gore go nne le tshireletsego batswana ba sireletsege ha ba dirisa maranyane. Morafe o neng o tsene phuthego eo o ne wa ntsha dikgakololo le dikeletso tse ba batlang go bona di diragala tsa di-mobile networks. Re tabere sena non-disclosure le bona ba ba re kgarakgatsa ba sa re he se re se batang. After 2 years concept ya go no ba inetse o bona iro ke ba ba yana go a re ba bana 2 years a le ka o tsietsa batho go mo Botswana yana go supara gore o ka tsware ka di-same ka dingwe le bo 400 ka letsatsi gore le di sireletsa go le kae gone ko di rekwang teng kana hela ka di ka tshwara gone ko re ka hela re itse re motoki maka lentswe la go setse be re litse. Mopalamente wa Serowe Western o na le pelo kidikilwe o kopile gore go netefadiwe fa mongwe le mongwe a akarediwa mo tirisong ya maranyane go sena po sallang ko morago. Diriswa e pinkiana ya mosadi e nngwe le blue ya monna dilo tse be di hela ka mabaka gore go ne go to yanong go ta diriswa maranyane yaanong maranyane mme ga a bereke ka gore se go thata tšhabe e nna re emetseng ka kwana ga ba lekane ka itshwarelo le ka kutlwisiso le ka thuto go raya gore ga ngwe re se ka ra lebala gore mme batho ba ga se gore ba tshwana hela le ga re dira maranyane jang gore bangwe ba santse ba tlhoka gore re ba pepetetse gore re se ka ra itha re ba siile ko morago. Setšhaba se kopile go nna pelotelele mo dikganyeng tsa tiriso ya maranyane ka jaana puso e ikaelela go thabolola matshelo a sone. Gabriel Mereki, BTV News, Serowe. Mothusa tona wa molao le ka go setšhaba Magolego Augustine Yatanga a re puso e tlhamile mananeo a roba bobedi a ka one Magolego ba tla rutuntshiwang gore ba nne le boikarabelo pele ga ba ka boela mo setšhabeng. A re e re puso e ntšha e ikemiseditse go diragatsa ditshwanelo tsa setho ke ka mo e berekang thata gore le Magolego ba fetolwe. A re utlwetse re makgweng. Puso e gatelela thata ditshwanelo tsa batho ka e dumela gore batho ba tshwanetse go tsewa ka tekatekano se se akaretsa le Magolegwa ka gore e re lentswa ba le mo dikgolegelong ka ntha ya melato e ba e dirileng go dumelwa gore ba tshwanetse ba fetolwa boitsholo ka jalo go na le dithulaganyo di roba bobedi tse di thametsweng seo. A dikgolegelo so se se tona se ba tshwanetseng gore ba se dire ke go aga Magolego ba na le mananeo a ka go sešha a heta borobedi ba ile gore ba na le melato ya tšhakgalo ba biditse ba ne ba lwa ha o tsena ko wa rutwa ha ile gore no lathile ngwana ha o tsena ko o rutwa ka positive parenting ha ile gore ke mathata a bujalo ha o tsena ko ba na le program ya alcohol substance abuse maikaelelo le gore ba bankanye motho gore re ha boela mo setšhabeng e nne motho o na le maikarabelo. Boeteledipele jwa motse le jone bo dumela gore dikgotlatshekelo tsa mo lefatsheng leno di tshwanetse tsa okediwa ka jaana seo se ka thusa go fefosa ditsheko. Ke rile le toko ga e mo ke minister o le o bona murder case le di rape tsa bana ba banyenyana ke di kgansedi very sensitive thata akanya gore a motho a se file 15 years a gola ile ngwana ga a ba tisiwa go gonna go nyakana motho o se file ka molao ra dumala le molao ya no ngwana ke gae good moment o ta mo eteleditse he ke akanya ngwana ke pi ya go lo mo a go leve sen di high court di tshwanetse di gagamatse. Banni ba motse le bone ba ne ba ntsha maitemogelo a bone. Ke go pa go dikgang se tsa tola molao e ka tswa ile o hela o ile gore o teng a di kgaogangwe
ka bokete ja tsone le nako edi sekwang ka yone go dira jalo ha ile gore gongwe kgang ke kgang hela e lekaneng thupa kana e lekaneng a diragadiwe go sena mo ile gore gongwe motho ta go tsaya dikgwedi tse 3 repetso ga setsa bata gore ke ta go seka le masupi kae ke botsa gore ha ke le motho ke tshwana jaaka le mpona le ntibile ka matho ka ha seemo se ke leng mo go sone mme anong ya re ha setse a ntsa tshwere ditsa gagwe ka go bonwa gore ha na boitiro o hedile mata go ta batho hela ba ba nang le maroka ba tswa ko ba tswang teng ba mo amoga gone botshelo jame ke le motho yo ke ntseng jalo ke tshela ka botshelo jo bo ntseng ja mo lehatsheng la Botswana. Mothusatona o tla tsamaya mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka maikaelelo a go ruta setšhaba ka ditirelo tsa lephata la gagwe gore se nne le dikitso tse di tletseng ka tse di amanang le tsa molao. Terry Makgoeng, BTV News, Matshumo. fa re gantse di tswalla motho wa gaetsho badiragatsi ba mohama wa botaki ba kopa puso le mohama o ikemetseng go ba thusa ka maano a go ka dira madi ka tiro ya bone le go ka ipapatsa kwa mebarekeng ya mahatshe a sele. Badiragatsi bao ba tlhalositse se mo potsolotsong le lekala la dikgang la BTV News kwa monetlong wa go supa tiro ya bone ya botaki e le monoga borone a re utlwe mo SETSWANA. Ditshupo tsa badiragatsi ba bataki di file banana ba le bane ba ba mo mohameng o sebaka sa go supa le gone go ipela ka tiro ya bone e supang dikakanyo le maikutlo a bone a rotloeditsweng segolo bogolo ke ngwao le bonte jwa lefatshe leno. Le fa go ntse jalo go kailwe ha mohama o ntse o sa dire mo go kgotsofatsang. In today's time, a lot of youth like arts. So it should be a mandate for the government to start monetizing viewing of art. Now you find a lot of student, youth, all types of people. Now, however, let's go to the gallery. You should be paying at least 5 pula, an adult, 3 pula, children. That amount of money can go a long way in improving our art industry because now you are making money before you even sell your own art. Industry is growing. Is still growing, so there's a lot of work that needs to be done in terms of educating the community, and our other friends from the first world countries seem to be more educated in the value of art. So we also need to do so much work in the space of educating people about the value of art. Create that bridge connected to the outside market, because looking at art you don't I knew some of us, someone who group me something say like super early, so maybe give us a present. So if we get a happy, I can see in present terms, just kaka swantsa ka fo batho ba tla lemogang ka speed ka teng, like ka for twisting ka teng bote motho o motho mo tsa ka ntse motho o ntse. So this technique is for distance viewing, like if how boela ko mara go bona mopinki ba go lebeletsa ba change nna kala ra motho, so it's for distance viewing. Badiragatsi ba gakolotswe go beeletsa mo boranyaneng jo bo ka ba thusang go fithelela mebaraka ya mafatshe a sele. We need the guides in the industry ya IT to come forth, come up with platforms that can market our products and sell them as much as we can. Yes, there are platforms which are internationally recognized. Amazon and so forth, but we want our own platforms.
Mhama Botaki o supile fa ile mengwe ya e nang le mata le bokgoni jwa go tsosolosa mewa ya ba le bantsi ba ba imetsweng ke dikgwetho ka go farologana tse di itemogelwang lefatshe ka bophara. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Le kaona la le tlhokometseng metsamao ya difofane la Civil Aviation Authority Botswana le butse lehelo la boikhutso kwa mamelong a difofane ya Maung le bidiwang VIP Ntula Premium Lounge. Lehelo leo le solofetse go tswala mosola bajanala ba batlang mono Botswana ba gorogela kwa Maung mme ba hetela kwa mahelong a tshwanang le makgobakgoba a Okavango. We have not had a re ntse re sena lefelo la go tshwana le ile mo Maung le motho a ga kgonang go bona sa ka se isa maleng pele a emelela o na tshwanela ke go tswela ko ntle a ya dimausu kgotsa madirelo a mangwe a dijo selo se se neng sa siamela bapagami le rona mo mapalamelong a mantsi a difofane lefelo la dijo le ko teng o setse o emetse go emelela le le pharologano ka gore o kgona go tla go ja pele o ka go ipakanyetsa mosepele le bao ba ba tswang ko ntle fela ba letlelelwa go tla go ja gonefa. to come to the lounge whether you are flying or not. From our beginnings at SETSWANA Airport to our latest launch here in Maung. Mo tshimologong ya rona kwa SSKIA kwa Gaborone go tla go tsena mono Maung Ntula Airport Lounges e go fa tsotlhe tse di siameng pele o ka tsaya mosepele lefelo la itosobodutu go ka dira dingwe tsa tiro ya gago o iketile ka sengwe le sengwe se o se tlhokang le ke lefelo le le botlhokwa mo go bao ba ba yang kwa makgobokgobong a Okavango Delta ba ka kgona go bona se ba se jang fa ba goroga pele ba ya kwa Okavango Delta le ha ba tswa teng. A sanctuary of calm designed for those venturing into the wild beauty of the Okavango Delta and beyond. Tsamaya sele tautona hasla America a re o tla ipela malatsi a ntlha lekgolo a le mo tirong ka go supa ditiro tse di atlegileng mo go tsone jaaka go nonotsha Israele ya lefatshe la America go ntsha batswakwa ba ba senang diteseletso tsa go nna le go bereka kwa lefatsheng la America ga mmogo le diphetogo tse a di dirileng mo ditirisanyong tsa America le mafatshe a sele. Gareng ga tse dingwe ba ganetse ba puso ya ga tautona Trump ba re Trump o gata ka ditshwanelo tsa batho ba America le batho ba mafatshe a sele mme ebile o na le matshosetsi a go ka diga serorimo sa lefatshe la America se lentseng le itsiwe ka sone mo mafatsheng. E sa le Trump a tsena mo setilong sa botautong jwa lefatshe leo o na emisa go thusa dikolo dingwe ka ntlha ya maitshola a bone a sa letlelesegang kwa lefatsheng la America o ne gape a nna kgatlhanong le ditshwanelo tsa bong gareng ga tse dingwe. ka gore motho wa gaetsho bekisitse Edwin Mashakgo mo a gotlela tsa metshameko. Go dekwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothoetso tsa tshephuthulotse diphukaletse tshepailela madume go lona ka lerato mo tsatsing la mosupologo kgwedi ya moranang ile 20 ngwaga ile wa 2025 ke bidiwa Edwin Mashakgo mo meredilo masorota ka tsa metshameko ke tseo setlhopha sa security systems se fetetse ko tikologong ya di quarter finals tsa Orange FA Cup morago ga go fenya sa Union Flamingo Santos ka no e lengwe go lefela mo motshamekong wa tse di lesome le borataro tsa bofelo o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Gabane United ka Sontaga. No eo e ne e nositswe ke Emmanuel Agei mo karolong ya ntlha ya motshameko moroka ditlhopha tse opedi di simolotse motshameko o di lekalekana ka mashetla fela setlhopha sa the Alarm Boys sa soletsa lebelo la motshameko se bona dibaka tse pedi tsa go nosa mme ba retelela go bona nno ya keta pele ya re karolo ya ntlha se ka motsotso gore ye bokhutlo Agei a nosa go fa setlhopha sa gagwe tshiamelo ya nno e leng go lefela
go menegeng go boitapolosong Systems ba tswelela ka tshameko entle ba bona dibaka tsa go oketsa ketapele ya bone mme motshwaradini wa Santos Mike Masule a ba le malalalaotse go thibela seo. Santos le yone ya ska ipona tsapa e bolotsa ditlhaselo go senka nno a tekatekanya. Ditlhopha tseo tsa tswelela ka go itana ka noga e utlwa mme go sena se se bona nno go fitla motshameko fela ka phenyo ya setlhopha sa Systems. A very difficult game of football. Firstly, we came to this game knowing very well that it's not going to be easy. Looking at the log position of e ne le motshameko o dingalo tota re ne re itse gore ga go ye go nna motlhofo re lebile ka fa re ntseng re tshameka ka teng mo leking re ne ra kgothatsa batshameki gore ba itebaganye le kgaisano e mme gore bereketse phenyo e botlhokwa fela thata jaaka e re thusa gore tsose ditlhogo jaaka re batla go tila selepe sa magagane. Not been doing well, so I hope and believe that it's a turning curve for us. It's not yet day late, and we hope that by this victory it can turn things around for us. Re lose 1-0 ne game ne re tsala re penalty sente plan a rena ne berekile sente plan ne le gota re ba unsettle la game simolla ya ka the first 10 minutes re nile le 2 clear chances re sa to wa space ya go starta re ba press tsa high gore ba ska ba tshameka go thelele ne go berekile ka tsara go berekile whole game re miss chance ba ne le chance e one then bone ba e gora ga sa go re chance tsa gago ba bangwe ba gora tsa bone ga ona ka winang ka teng. Phenyo e ya security systems e ba fa sebaka sa go iteisana baratana le setlhopha sa Holy Ghost go le gatela ditlhopha tsa bofelo tse di robang bobedi tsa kgaisano eo ya Orange FA Cup ya monongwaga. Tshepo ke himile BTV Sport Gabane. Molomaganyi wa kgaisano ya golf ya Delta Junior Championship ke Sentse Ndube a re kgaisano ya monongwaga e supile kgolo fa e tshwantshangwa le ya ngwaga o fetileng. Ndube o supile se kwa bokhutlong jwa kgaisano eo ya malatsi mabedi monoga borone kagiso o molelekwa. Ndube a re fa ba sale ba simolodisa kgaisano ya Delta Junior Championship dingwaga tse tharo tse di fetileng go supa fanye le kgolo ka ebile soletse ka go anama lefatshe leno ga mmogo le kgaolo ya borwa ya Aforika. This is the third tournament at Delta, and it has grown up big. The first tournament I think was 60 to 80, 70. We had like 110 players. Then this one, registered for tournament, but confirmed 200. May 183. You turn up with a tournament. So the tournament ya Delta go tsweletsa supa gore kgaisano Delta Junior Championship e thusa thata mo go thabolole motshameko wa golf go tswa ko moding. Delta e re produce di players now re sendile go Tunisia for the junior national team ya Botswana. Ba participate for All Africa Junior Championship. Like it's the crop of the Delta Junior Championship, which we're just selecting kids like our golf course and run more. But now we are having a good competition. I think I played. Ke dumela gore ke tshamekile sente ebile ke itumela tshameko ya me ke tla tswela ke bagedi diphoso tsa me. Yeah, my reaction was ke tshamekile sente mo kgaisano ya monongwaga ga ke ngoregele sepe mme ke itama gore ke tla tswela ke bereka thata go tokafatsa diphoso tsa me. I can do this the second day because I played bad the first day, so I believe that I might be the best. I think ke itumela tshameko ya me ka kakaretso ke tla bankanya fa sa kgonang teng go yeng pele. As of right now, I did really good and I like my score. Kgaisano ya Delta Junior Championship e tshwarwa ngwaga le ngwaga e ne e tshegetswa lekgetho la boraro monongwaga mme e ne e tsene ke batshameki ba le lekgolo masome a fara bobedi go tswa ko mafatsheng a fara bobedi a kgaolo ya borwa ya Aforika ga mmogo le ba tswang ko Brazil ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le fara bobedi. Go solofetse gore ngwaga o tang kgaisano e tle e le botoka go feta monongwaga. Kagiso Molelekwa, BTV Sport Gaborone. Setlhopha sa borre sa Politics ke bone bo mampudi ba liki ya Botswana Volleyball Federation morago ga go padimola sa Blockbusters ka sete tse tharo go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa SSKB. Phenyo ya motshameko o e ne e raya gore ga gona setlhopha se sengwe se se ka ba fetang ka dintlha lentswa liki yeo ise e fele a re utlwe Phosha Olope Mlilo ka pego.
Setlhopha sa Police se simolotse motshameko bontle ba fenya sete ya ntlha ka dintlha di le 25 go tse 12 tsa Blockbusters. Ba tswelela le tshameko e ntle mo seteng ya bobedi le ya boraro, sotlhe ba di gapa ka dintlha di le 25 go tse 15 go fenya bosimega jwa ligi. Season e tsamaile ka hana re rata ka teng. We wanted to hetse re unbeaten, but we are still having 2 more games. We wish re hetse re ntja. Tota go wina ha rona hela go first round re unbeaten. No go supela ra ka. So it le re hetsa re unbeaten first round. We're okay now. It's 1 game at a time. Re bona re season ta hela, but for now so far so good. Squad sa rona ha re bantsi ya ka no we are only 12. Then ba bangwe okay. Recently 2 game bana ba school ba le commitment ta school. So tota re teammates hamikileng le baka le le re le mmo. So philisa rona hela the mental strength go re rena le tumelo ya gore go re la team ka leader ya mirto match yo ntse re hela re win as are te match re ta go wina 3-0 or something re ta go wina match regardless of gore di hela dintsi sa rena bele go wina match he. Impression is we've done quite well, to be honest, for a team that is starting. Setlhopha se se sesha ebile ke ngwaga wa rona wa ntlha go tshameka mo liging. Ke itumeletse ka fa ba tshamekileng ka teng. Re tshamekile tikologo ya ntlha botoka ke gore fela ga re kgone go ikatisa re le mmogo ka mabaka a farologaneng. Most of our players don't stay together, hence we don't train together. So we hela gore ira gore on most games go kopana ga rona ha go ngotse ngwe go a lomagana ha go lomagane. Mo metshamekong ya bomme e tshamekileng ka matlhatso, BDF6 ba fentse metshameko ya bone kgatlhanong le ditlhopha tsa Kutlwano le Kalavango ka disete tse 3-0. Mafolofolo le bone fela jalo ba fenya ditlhopha tsa Kalavango le Dynamites ka disete tse 3-0. Kutlwano bone ba tloga ba iphimola keledi ka tathagelo ya maphakela ka go padimola ya Rose ka sete tse 3-0. Liki eo e solofetse go wela mo kgweding e tlang. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Mo motshamekong wa cricket o ne o tshamekelwa kwa BCA Oval ka Sontaga, setlhopha sa bomme sa Botswana se kwaditse phenyo ya sone ya boraro mo kgaisanong ya mafatshefatshe ya Kalahari T20 morago ga go fenya sa Mozambique ka metabogo e le 50 le bofera bobedi. Khomotso Sefako ka Sefako sa dintlha. Morago go latlhegelwa ke motshameko wa phakela kgatlhanong le Sierra Leone, setlhopha sa Botswana se ne sa boa se itumile molomo wa tase go ka itlhatswa leina. Go letlhakore le lengwe bomme ba Mozambique le bone ba batile ka mathagathaka ba sena go fenya kgatlhanong le Eswatini. Setlhopha sa mono se simolotse go beta mme se netefatsa fa se simola motshameko bonte se kwadisa diranta le 56 mo overeng tsa ntlha tse ferang bobedi. Setlhopha seo sa tswelela ka tshameko e nte jaaka batshameki ba tshwana le Lora Mophakedi ga mmogo le Tuelo Shadrack bana ba tsabakela ba kwadisa diranta di le mmalwa go direla ining ya ntlha ka ketapele ya diranta di le 126. Ining ya bobedi e wela setlhopha sa Mozambique go ka alola ketapele eo. Fela setlhopha sa ga Stanley Timone sa bo se itsepetse jaaka Mozambique bana ba kgona go kwadisa diranta le 29 fela mo overeng tsa ntlha tse ferang bongwe. Go go le thata mo setlhopheng seo jaaka se ne sa kgona go kwadisa diranta le 62 hela seo se fa Botswana phenyo ya diranta le 58. This afternoon when we played very well, we won the toss and batted first and scored 129 runs for 4, right? Re tshamekile bonte go simolola kwa ntheng fa re beta re bo re kwadisa dintlhatlhala di le dintsi re emetse motshameko a bofelo ka la bobedi. Maduo a re thusa ka gore a re ba mo maemong a mante go ka kwa makgaolakganyeng. Re solofela gore re ta fenya makgaolakgang re ipone diphotso mo motshamekong o re latlhegetsweng. Finals on Wednesday. This one I think it has made us to get through into the finals and we do hope we are going to win the finals. We were just disappointed with the morning one, whereby we didn't bat well against Sierra Leone. It was our match, but we donated it, but that's part of the game. We're looking forward to play them on Tuesday, and we have to pull our socks and make sure we show them that we're at home and win. It's a must-win game to us. Yeah, o jogo foi muito bom. Yeah, não esperava nem o que aconteceu. Lentswa re latlhegetse mo motshamekong o. Re tshamekile sente. Fa ke lebile ka fa re tshamekileng ka teng mo letsatsing la ntlha. Go supa gore re baakantse dilo dingwe. Today we play we don't play T20, but today
We play T20, so we are happy for this. morago ga motshameko o lora mo phakedi o ne a gapa tota motshameki o ga e seng wa motshameko mo motshameko o mongwe lefatshe la Sierra Leone le fentse la Eswatini ka dirang di le 150 Khumzo Sefako BTV Sport Gaborone ra thoma ra fetsa setlhopha sa Liverpool se letse se fentse bo mampudi jwa ligi ya English Premier se sena go pega sa Tottenham Hotspur dithupa tse tlhano go elengwe mo motshamekong o neng o tshamekelwa fa pele ga baratili balatedi ba setlhopha seo kwa lebeleng la sone la Anfield kwa toropong ya Liverpool. Setlhopha seo jaanong se lekana le disele mapa Manchester United ka le sone se gapile ditota tsa ligi e kgolwane di le 20. Setlhopha seo sa ga mokatisi Arne Slot se ne se tlhoka ntlha e le nngwe fela go gapa bosimega mme phenyo ya sone ya tlhomamisa fa se gapa bomampudi jo ka sisia sa Arsenal se se mo maemong a bobedi ka dintlha di le 15. Setlhopha sa Liverpool se fentse sejana seo la bofelo ka ngwaga wa 2020 se sena go boga dingwaga di le 30 se sa fenye. Ka ngwaga wa 2020 balatedi ba setlhopha seo ba ne ba se ka ba letlelwa go tsena mo lebaleng go ipelela katlego ya sone ka ntlha ya segajaja sa COVID-19 mme maabane ya bo e le sutella ko re bape jaaka matshwititshwiti a ne a tshologetse kwa Anfield go ipelela katlego ya setlhopha seo. Motho a re sa go le tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re dibe khutlo gonne fa tshile bogejalo kgaitsedi ke sentle moe o neng a ranola sentle bontle ka puo ya diatla tse mashago mo tsetswa thobeng tse le phepa o ne ra bantheng ka lekatshani o tla be a bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect mamphaka wa bomonare godumo e le role ba re sa pa le touto wa tlhoka boroko wa nna le yone wa nna wa botlhokwa ka go rialo e boela bodibentlo ya ga mashago mo tsere matla kgomo go dumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bona tla bono kopila le botswerere modimo tšho. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Even if you were abused many years ago, do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13